اهلا وسهلا. الحمد لله. سروک وزیر حکومت هفپیمانی نتفیا لیبیای فیاض السراج کو ترکیه دژی جنرال حفتر و روسیه پشتوانی وی دکر بریار دا کو دمه جوتمه دا دفج کار برده. لگر وی که امریکای راگهاند اف دخوازن قطاری وک ولاته که هفکاری درویناتو بناو بکن اوپرا دواری بازرگانی و اولهی ده هفکاری بکن. بریار دفج کاربردان سراج و اف هفکاری قطاری به امریکای رین دنوا پسپورین ترکیه دا بویا جه نقاشیم. لگوری هم پسپورین پیوندی ناو دولتی نزدیک حکومتی ترکیه دنابر همو ولاتان دا پولیتیکای کنو آوادکم. اونکو تنی دمینه لقادی رولک دیارکار دلیزم. Türkiye çok kutuplu, çok eksenli bir dış politika. Türkiye heyameke politikayeke pir alî û diyarkar li herêmê birêva dibe. Biryara dev ji karberdana Sarrac ne ji ber dijatiya Tirkiyeyê, ji ber qeyrana aborî, xwepêşandan û bo hikûmeteke nû pêşî vekirine. Her wa hevkariya Amerîkayê ya bi Qetarê ra di heman demê de tê watê hevkariya bi Tirkiye ra jî. Ji ber ku Amerîka jî hêza Tirkiye û hevkarê vê bi Qetarê ra dibîne. Ji loma jî bi Qetar û Tirkiye ra tevdigere. برانبری وی که سروک انستیتویا باشکنتیا لیکولین استراتژیک انگن اکتم جی دبیجم ترکیه هر کود چال هرمی ایدی تنه دمینم نهاجی لیبیا و قطر Türkiye تنه دهلن و ترکیه پیوسته خوب گوهرینم. Türkiye uzun süredir bölgede yalnızlaştırılıyor. Ev heyameke derece hemu velatın derdora Türkiye tenê dihêlen. Li Libyayê jîn ha aktörên cuda li qadîne û polîtîkaya Sarraçiya derbarê Tirkiyeyê de temamî guherî. Her çıkas di nava welatên kendavê de tenê Qatar bi Tirkiyeyê re be jî bila nê ji bîrkirin ku heyameke dirêj peywendiyên Qatarê bi Amerîkayê re hebûn û deryaya naverast jî bi welatên li dijî Tirkiyeyê re ne jî bazirganiyeke xurt kiriye. Yani Libya û Qatar jî Tirkiyeyê tenê hiştin. Türkiye ji ber alûziya deryaya nawerast hema bi hemû welatên Ewropayê re rageşim. Ji ber polîtika xwe ya li Sûriye û Libyayê jî ji bilê Qatarê bi hemû welatên Yekîtiya Ereban û welatên kendavê re tên beramberî hev. Her wiha ji ber rêkeftin û kiryarên li gel Rûsyayê re jî Amerîka û NATO dijî Tirkiye di nava hevlên cuda dinin. Ji loma jî pispor divê baweriyê dane ku Tirkiye di qada navdewletî de bi tenêtiyeke mezin re rûbirû ye. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.